Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je organizovao ovu preskonferenciju da upoznamo javnost sa komunalnim problemima koji su sadržani u programu kapitalnih investicija koji se nažalost godinama ne rješavaju i da upoznamo javnost sa inicijativama i vijećničkim pitanjima kojima ukazujemo na te probleme i koji smo uputili na 20. sjednici Gradskog vijeća. Dakle, prije svega tu je inicijativa za uređenje jevrijskog groblja koje se nalazi u jednom zapuštenom stanju jer se niko ne brine o tom groblju. To groblje danas ima više karakter historijskog spomenika nego groblja u funkciji. Gradonačelnik je 2010. godine obećao da će općina Tuzla tada brinuti o jevrijskom groblju, međutim toga ništa nije ispunjeno, kao i mnoga druga obećanja. Groblje je uređeno zadnji put 2009. godine, akciju su organizovale nevladine organizacije. U ovom momentu od ograde su ostali samo betonski stubovi, groblje je zapušteno šibljem, rastinjem i tako dalje. Dakle, to je i jedan komunalni problem, a osim toga to je dokaz da priča o multikulturalnosti je u stvari lažna priča o Tuzli. Također uputili smo inicijativu da se dio novca koji grad dobija na ime koncesija za eksploataciju mineralne vode u naselju Kiseljak vrati lokalnoj zajednici, dakle da se uloži u potrebe te lokalne zajednice, ovdje mislim na mjesnu zajednicu Kiseljak, a kada znamo kakav je put koji vodi prema Kiseljaku, smatram da je to sasvim opravdano. Ovdje bismo htjeli i da istaknemo problem toplifikacije naselja Šički Brod i Bukinje. Paradoks je da Sjenjak ima grijanje, a da Šički Brod i Bukinje koji se nalazi preko puta termoelektrane nemaju grijanje i taj problem nažalost ne rješava se godinama, iako su te mjesne zajednice bile obuhvaćeni programom prijateljskog okruženja, zato što se nalaze u neposrednoj blizini i što najviše trpe od zagađenja, što je na tom prostoru se nalaze i šljačišta, najveća koncentracija čvrstih materija, buke i tako dalje. Dakle, širenjem te mreže i toplifikacijom ovih naselja ne samo da bi im se olakšao život, nego bi se postigli određeni ekološki efekti, dakle, ukinula bi se sva individualna ložišta. Nažalost, zapelo je kod podstanica, dakle, mještani ovih naselja insistiraju da dobiju besplatno podstanice jer smatraju da ih se ne može tretirati kao druga naselja u gradu Tuzla, upravo iz ovih razloga što se nalaze u neposrednoj blizini, ali ova administracija misli drugačije, tako da je grijanje uvedeno samo u 36 zgrada kolektivnog stanovanja, dok svi ostali individualni objekti su ostali netoplificirani. Dakle, smatramo da je to jedan ozbiljan komunalni problem i to je jedan generalni odnos ove administracije prema prigradskim mjesnim zajednicama, nažalost i mnogim gradskim mjesnim zajednicama. Dakle, vodi se jedna politika, više decenijska politika neravnomjernog razvoja, tako da građani Tuzle iz određenih sredina trpe diskriminaciju u tom pogledu. Također postavili smo nekoliko vijećničkih pitanja, recimo već smo spominjali mjesnu zajednicu Kiseljak, tamo je služba za komunalne poslove izgradila izvorište mineralne vode, uložila 117.000 maraka i na kraju se ustanovilo da je izvorište izgrađeno na tuđoj zemlji. Dakle, toliko ozbiljnosti naše administracije. I sada imamo spor u tom pogledu. Mi smo postavili pitanje kakav je status tog izvorišta i ko će odgovarati za takav propust. Također postavili smo vijećničko pitanje vezano za kupovinu zemljišta i izgradnju sportskog igrališta u naselju Mjetovići. Taj projekat se od 2007. nalazi u programu kapitalnih investicija i do danas nije realiziran. Želim da naglasim da je program kapitalnih investicija temeljni dokument u kome su sadržani svi projekti iz oblasti komunalne infrastrukture i kojim se utvrđuje dinamika realizacije tih projekata. Međutim, on se realiziraju selektivno, dakle ne poštuje se program kapitalnih investicija, nego
se administracija rukovodi nekim svojim političkim kriterijima. Kroz program kapitalnih investicija nagrađuje i kažnjava određene sredine. Također postavili smo vijećničko pitanje vezano za status 2 preostala radnika javnog preduzeća Direkcija za izgradnju. Kao što vam je poznato, ta respektabilna firma je propala pred očima ove administracije. Neki visoko pozicionirani kadrovi SDP-a su umiješani u taj slučaj. Poznat vam je i problem prevarenih kupaca stanova zgrade 15. maj. Mi smo u ovom slučaju pažnju smo okrenuli rješavanju pitanja statusa 2 preostala radnika. Postavili smo pitanje gradonačelniku kada namjerava i kako riješiti njihov status. Od 23 nekada zaposlena u javnom preduzeću Direkcija za izgradnju preostala su ta 2 radnika i smatramo da ova administracija ima moralnu obavezu da riješi njihov problem. Kada nije bila u stanju da sačuva ovo preduzeće, bar ima obavezu da riješi status ovih radnika.